Yes, shuti bakunzi b'Amavubi News. Nkomeje kubona agenda mbifuriza kubwa neza, nkomeje kubona agenda mbifuriza amahirwe n'imigisha, nkomeje kubona agenda mbifuriza kugenda amuhirwa kabisa, nkomeje kubona agenda mbifuriza guhaha ndetse no kuronka byose kabisa, no kugera kuri byose mwifuza kabisa kuba mwagenda mugeraho. Iyi ngiyi rero ni Amavubi News yacu no ya mbere ku isi yizewe muzi kugeza amakuru avuga mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi akakugeraho kugiye kandi akakugeraho yizewe asesenguye. Ubwo rero tukora subscribe kuri hotarayikora yicana urabona ko ni shyashya kabisa nyuma yo kwimuka tuvuye kuri Dejen TV ahangana niho ibintu byose bisigaye biri kujya bibera. Ubwo rero kora subscribe kugira ngo udacikwa kabisa, utazongera gucikwa kuko Dejen TV nitukikoreraho ubu ngubu nanga bisigaye bibera. Ubwo rero kugira ngo utazongera gucikwa hita ukora subscribe, amakuru y'Amavubi agomba kujya kugeraho gatanu kandi kabisa akakugeraho ku gihe yizewe kandi asesenguye neza cyane. Ibyo mwarabimenyeye murabizi ko turabanyamwuga kabisa muri byo. Ubwo rero ugomba guhita ukora subscribe, like, comment tukaganira kabisa muri iki kiganiro. Ntago shaka kuyarira ijambo ngenyene. Uyu munsi rero Amavubi, ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi iribuze ko bagenda ihura icakirana n'ikipe ya Lesotho ku isaha isa 12 kabisa mu gushaka atike y'igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Mexique, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada kabisa. Ubwo rero ugomba kuba wamenya uko ibintu bimeze. Ese mu Mavubi nabahe 11 bashobora kuza kuba babanzamo, ese nizihe mpinduka zigomba kuba zagaragara muri uyu mukino. Ubwo rero nibyo byose kabisa binzanya hangaha kugira ngo tube twagenda tubiganiraho. Murabizi ko mu mukino uheruka ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yagiranye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, ukanarangira ikipe y'igihugu ya Nigeria itsinze ikipe y'igihugu y'u Rwanda ibitego 2-0. Ibitego byatsinzwe byose n'umusore bita Victor Osimhen. Ubwo rero ku mukino uza gukurikiraho no mukino u Rwanda rufitanye n'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Uyu mukino rero akaba ari umukino ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yakaniye cyane kuko ni umukino nyine ugomba kuba wasubiza ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi muri kuruse kabisa. Urutakaje byaba bitangiye kugorana, imibare yabitangiye kuzamo ibice. Ubwo rero niyo mpamvu ari umukino w'ikotaniro kabisa wo gukoresha byose ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ifite kuko tugiye gura n'ikipe nibuze turusha. Ubwo rero kandi twanayitsindiye wayo. Mbibutsa yuko umukino ubanza kabisa u Rwanda rwagiye rubasha kwikamata rutsindira ikipe y'igihugu ya Lesotho mu rugo igitego 1-0. Igitego cyatsinzwe n'umusore bita George Yakwizera. Yari umukino wa mbere kabisa arakiniye Amavubi. Ubwo rero twizere ko kuri uyu mukino noneho kuko atari wa mbere, ubwo rero ari buze ko agenda atanga byinshi kabisa, ari buze ko agenda akora byinshi kabisa. Banyarwandakazi rero kuri uyu mukino kabisa ibintu biruze kuba bimeze neza cyane. Amavubi ari buze kuba aseruka bameze gutya 11 bari buze kuba bagenda babanzamo, nibo tugiye kuba twagenda ducaho kabisa gatanu ko kandi gake kabisa. 11 bari buze kuba babanzamo, muzamu nta gihindutse n'umusore bita Ntwari Fiacre kabisa. Ntwari Fiacre, Ntwari y'Abanyarwanda, ari buze kuba bagenda banzamo. Uyu musore muramuzi kabisa, kindi kipe Kaizer Chiefs yari mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Kuri nimero 2 hari buze guca umusore bita Ombalenga Fitina Ombabebe, akina ikipe ya Rayon Sport. Kuri 3 hari buze guca umusore bita Niyomugabo Claude kabisa, akina ikipe ya Apel Football Club. Kuri nimero 4 mu mutima wa defenseur 4 na 5 ari buze kwaca umusore bita Mutsinzi Jimmy ndetse yawe na kapiteni uri buze ko ari kapiteni w'umukino nyuma yuko Bizimana Jihad yaje kubagenda avunika. Uri buze kuba rero ari kapiteni ni Manzi Thierry kabisa. Manzi Thierry Gasaza ni uri buze kuba yambaye brassard kuri uyu mukino. Imbere yabo kuri nimero 6 ni Mugisha Bonheur Casemiro afatanyije n'uwo bita Hakim Sahabo kuri nimero 8. Uruhande rumwe Mugisha Gilbert Balafinda, urundi ruhande George Yakwizera. Imbere yabo kabisa hari umwataka bita Nshuti Innocent, inyuma ye hari guca umusore bita Samuel Grete.
ngabo nguko ngayo nguko kabisa, ngabo 11 bari buze kuba babanzamo, ngabo 11 bari buze kuba babanzamo umutoza w'Amavubi, umutoza w'Amavubi kabisa Adel Amrouche yaje kubagenda agaragaza kabisa ko ari bo beza bari buze kuba bagaragara mu mukino. Impamvu mutumvishe Bizimana Djihad yamaze kuba yakuzuza amakarita abiri y'umuhondo kabisa. Ubwo rero amakarita abiri y'umuhondo murabizi ko muri football aba ari umutuku uhita usiba umukino umwe. Ubwo rero banyarwandakazi, ngayo nguko nuko nguko ibintu bimeze. Ngabo 11 bari uzi ko babanzamo, ndabasubiramo nirukanga kabisa kugira ngo wongere ubumve neza cyane. Umuzamu arimo umusore wa Kaizer Chiefs, ikipe ikomeye y'ubukombe kabisa mu gihugu cya Afrika y'Epfo, bamwita Ntwari Fiacre. Imbere ye haraza kuba ari guca kuri kabiri umusore bita Ombolenga Ombolenga fitina kabisa, umusore ukina ikipe ya Rayon Sport. Kuri gatatu hari buze kubaca umusore bita Niyomugabo Claude, kapiteni wa ikipe ya APR kabisa, uri buze kumeze neza cyane mu kibuga. Mu mutima wa defense hari buze kubaca umusore Mutsinzi Ange Jimmy ukinara muri Azerbaijan, ukina ikipe yitwa FK Zila. Kuri nimero 4 cyangwa se n'ubundi mu mutima wa defense tujyari hari buze kubaca umusore ari nawe kapiteni w'uyu mukino, Manzi Thierry yakina ikipe ya Al Ahli Tripoli, ikina kabisa ari mu gihugu cya Libya. Ubwo rero imbere yabo gatoya mu kibuga hagati hari buze kubaca umusore bita Mugisha Bonheur Casemiro, akina ikipe Stade Tunisia yari mu gihugu cya Tunisia. Hari buze ko afatanyije kabisa n'umusore ukomeye cyane kabisa, bita Hakim Sahabo, akinira ikipe ya Belchute ya mu cyiciro cya mbere ari mu gihugu cy'Ububirigi kabisa. Ndetse yawe ku ruhande rumwe Mugisha Gilbert aka Balafinda, umwataka ukomeye cyane kandi umuwinga ukomeye cyane kabisa u Rwanda rufite, akaba akina ikipe ya APR Football Club. Ku rundi ruhande araca umusore bita George Yakwizera, akina ikipe ya Rhode Island yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbere yabo umwataka n'umwe bamwita Nshuti Innocent, umusore kabisa ukina nawe hari mu gihugu cya Azerbaijan. Inyuma ye kuri nimero 10 uri buze kwagenda abagaburira abo basore ko ari batatu, bamwita Samuel Gret Leopard Marie, akina ikipe ya La Louvière yari mu gihugu cy'Ububirigi kabisa mu cyiciro cya kabiri, ariko barimo banashaka tike yo kuba bazamuka mu cyiciro cya mbere kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Banyarwandakazi rero ngayo nguko amakuru ari mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nguko ibintu bimeze kabisa. Abasore bakomeje gukotana kugira ngo bagende batanga byinshi kabisa. Imyitozo yari imeze neza cyane y'uyu mugoroba, ndetse we urabona ko akanyamuneza ari kose. Umutoza w'Amavubi yabigaragaje, kapiteni yabigaragaje. Icyo kiganiro nacyo kirimo hano, niyo mpamvu uri buze guhita ukibona hano hasi muri comment, muri description. Ubwo rero muri description nibuze ko wakihabona niba ushaka kumva amagambo umutoza Eric Nshimiyimana ndetse na kapiteni Djihad Bizimana baje kwagenda batangaza muri press conference. Ibyo bagiye batangaza byose biranga kuri channel yanyu kabisa Abanyarwandakazi. Ubwo rero mutuze kubana kabisa mu bindi biganiro biri imbere. Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Ibyo ngibyo byo mumaze kuba mwagenda mubimenyera kabisa. Ubwo rero tuze kubana mu bindi biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane. Ciao.